Vivianga na musika so ifefilo yol ne vaenga le taiao le ovebesena le tia maa walata mai le lii ia ilungo le tanto proklame Talofa Samoa le ne vaenga le taiao o le ua se mai le valuati le ua to 5 minuta le turn tale le tu la fitu ia tanto proklame masani fo il nei taiao le tauto mala unanga ne il si fongo Samoa tu ipi ia le nei taiao fo le asolulu le ua tanto ulia ia toi fa fila im toi fa Talofa tu pe a fai rada u fato a e maua mai tato fa salonga ile nei tai au fa ma lol soi fo maria ma lol soi fo maua ia fa ma lol langi mama vi ia le tua e le manatu a matal to tele ia inga alwenga mai se la toia a matal tal lima fa solo mai tal ono ia fa Talofa tu fo le mano le antro ila to dai tang mo fai mai manga mai lunga le tele ma lol usu ia ole usu fia mai lava o le manu lauti lava le na ia male falau al masani le na al tatu proklame Talofa Samoa le tai au ma le tai au ia o le tapena fia mai pe ia se tupe pe le se tupe tapena fia mai ani se tatu proklame fanga solo lo fa wau pe ia le neiva ia so ia e tatu fa sala ngo tu sa o pe le tatu fa mo ia le tatu te vavalu fa ta se mana matanga wenga wa o nganga nu o le va ia so pe ona fa ta uai le ngana ia malenga no wala tatu tudu ia toila langa mai le loto lea ia male ano moni lava ia ole ngana Samoa ia ilo tatu tudu le alo fatawa le na amatamia mai ile moteli sala fai ia e o mai le o fa solo mai nei ia e nisi fo kolisi ma walunga le tatu tudu ia tatu va sala go tu sao ile tali tu laiva ia male tatu fa mo fo i male matanga wenga wa onga ta longa manganu ya tatu se mai o le ua tau nu mai fo le tatu reported nei tala tau ele leila va fa nga solo fo fanga o fea te anga yai ya la wa e si lo fia ma tinoa ya pe fa pe ile nei ya solulu pe lan wale nei ya solulu ya e fai fa tau nga yai au fo fanga ya pe ona yai le nei vai ngole tai au Ole ribotali tala tamu tato tunu ule no fa mawina official va ital ben sule mo nei afali tu la lima ile va vea ole soa solulu se fululu mati lwafe lo lima o winga le tau o au so civilian mata polo lo of TAP Samoa petai o se va ngo perma mal e va ta si ma ma timo lo anga i malia mai ilungo le atunu mai sae ma e au mai au ma timunga e a fiai mo polo nei mal muteli sala 5 fa mawina le so ya wo ni so taimi matimo to ulva va so lai taimi la wuli e fe lolo le mafa ai popu fa pena i wila ma fight tili inisio vaenga ole vaenga le tamai mo le so tofio tai au se yo atu le so really ole ale le winga le tau se ye vanga nai nai ti munga popu ole ai Talane tamanga te fale le antunu ule na famawina le afari tu le lima ile va vea nei se au lia va luanga le boa na nei winga le tau o au savili le mata polo lo a fia i onga sami o Samoa. Vainga ninga te fale matu mo le so ma le so taiao e angi le mata polo savili ma isa e sfulu luas fulu kilometer le tu la mai fa solo ina angi malia ma le lautasi di so taimi e puao i taimi o timunga o ngalu e tasi i le lua mita le mawalunga. Ya ma se ainga ninga te fali saute mo le sobala so taiao e angele mata polu sa vide mai sa esfulu ile luas fulu kilometer le tula mai fa solo ina angi malia ma le lautasi di sutaimi e puao i taimi timu ai o ngalu e tasi anga yatu le lua mita le mawalunga. Very blessed good morning once again, Samoa. Here's our morning issue forecast issued by the Samoa Medivision at 5:30 this Wednesday early morning today, the 12th of March 2025. Situation in most easterly wind flow prevails over Samoa. Meanwhile, a trough of low pressure approaches the group from the east with associated clouds and showers. For both the border and Hawaii for today, becoming cloudy with isolated afternoon showers, with brief moderate falls and thunderstorms in some areas. And for tomorrow until Friday, fine about from brief showers. And here's our morning marine forecast. Situation was easterly wind flow affect Samoa's marine waters.
For the North Marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour, becoming lighter variable at times and poor visibility during showers, waves of 1 to 2 meters. And for the South Marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour, becoming lighter and variable at times and poor visibility during showers, waves of 1 to 2 meters. Ya, ua manino fa fa mai tanto tudu ule report lan te mai le nan tala tang mo tato yo tanto lau fnua ata si fo mal tanto wa ngata ifale ya e pe yo fa ma wida vai official vai tan pen sula bu dei ele afale to la lima le va veale so ata la vante to ke lau tala di malo na vol si fo mo wia ala mai smile fa fo ga report le nei tala tang mo to ya le fo ina fa ma wida mai official vai tan pen sula bu dei ele afale to la lima ele taya nei. O winga le tango sa vai vai o piang ma mal ea o lo anga I malie malata lan te mai la te do ai petai o au so savili mai sa lo afia I la te lau. Vai ngal tabu te lau fa mu te mai vai wanga le po na nei a wo I li su taimi. Ma ni timu fa pena I wilom fa te le yai. E fe lo le malo se savili mai sa e ma fa solo ina fa atu bula I ni su taimi. E se isi il sami mai fa solo na so so. Vai ngai ona tu atu e a wo ni su taimi. Manaiti munga e yai. Ya, ole isi reporti la tabai tala tambo tokila wale amaua ile sulima minuti te il fa ile afiafia le so. Talofa and good morning once again tokila. Here's your morning forecast for you. And this was recorded at 5:30 in this Wednesday early morning situation. A weak trough of low pressure lines low moving near Tokelau. Meanwhile, a most easterly wind flow prevails over Tokelau. Focus minute tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Moderate easterly winds, fresh at times, moderate drowsies, and for Federal Tokelau, cloudy periods with some showers. And the next update will be issued at 15 minutes past 4 o'clock on this Wednesday afternoon, and that's for you Tokelau for this Wednesday morning. Yeah, only reporting for now Talentang. Yeah, epe ona fa fonga may start to motua o Tokelau. Ya ile nei taiao ya mo o tau fa ta se ma tau I nei Samoa mo le lenga fa ta tele lava bulenga bala fa ngal wenga ta to official va ta ben sulumunu nei ya le wa manino fo ile ta tonga ya ole nei ya solulu pul onga tono nei va ya so I winga maga le ta we pe ona fa ta tia mai ai ele ta to official ole va ta se bailon ta to taimi le wa to fitu minuta le ton ta le le to le fitu. Ya, na ya tanto senga musika malua le taiao. Ya, ona tale le to la fitu tato se mai. Ile wa fa celebrato tanto telefone le dei taiao le taiao la via la solulu. Ya, o le tali leo la malua le taiao. A fai fu watu ayo na ona la ilunga tapina. Ya, e la va wala so taiai a fai e va na amatal nga luenga ya a fai sina tuai. Ya, le lava so tai le. Ya ai awane I rush mai lungal awala ya ne te we hei sa faina a ole kila vaia mal malu taia la solunu ta pena fia mai mala usu fia mai tali la malu taia ya ma vaia fala au ne te wangalo a ole vaia so level ne ya ole vaia so ta te pipi ya ma fatasi ya tu yai ya mali to fa fo ile mtanga wenga wa onga manga nu ile fata waina ya ole ta to ngana e pe ona yaile nei vai aso ngana Samoa ya malanga du se mal dato taimi le o toyona mal afa minuta le ton talio le tu le fitu dato se mai nei tanto musica talio tal fitu fa fonga le wai fa celebratu o tanto telefone le taiao na we bese ale fitu lima ya e tau fi aile atoloa ya ya longo fili o longo fili o koko e
toina o fea e usupo ye si o te alua tupo le asila me tapisa mai ngā taili whare komiti palongol vai ngā luol por kikian malo la foi wo poi kum wenga kai mana te le ala avano le leia le si talo sanga ia i masini fo ile bidi ai la au te lo se falo lo mo i masini oi papa ke harusa o ala i vai tele ile falo lo mo fatoanga te mo wai masini le lei masini anga ta o ye kuai te le lava o te alua tu lai le fale komiti talo sanga ia no ti e lo le i vai tele se mata ia masini Fiuma ilo ia tātou la lai funga lei mai tele whaapea le longa mo le motu tele sa la fai. Pe wala au mai foi numero telefoni 225 251 o whaapea le longa i le 5 Pe asia se foi lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Sabili wentine vangal taya o le o te tasi minuti le toa Natalia o le tula e fitu. Ia, fatalo vantu le bulinga bale o whaingal wenga le tato whalaloa whato anga. Lato la lai vai tele funga lei sa le longa le buteli sa la whai. Ia, i le nei fo i vaenga le taya au. O le tato whalangalonga manga lea. O le tato langalong so au tu le tato por klame lola ele ele maduia. Ia, i aso lulo vai aso taitasi. Ai, fatalo vantu. Ia ile mabalu stato what's no mai so ilato ba wa tato fa salanga lungol tato to ipi Facebook page ya tunu mama wa talo watu le sunga ya maftanga fenumiai ia na ba futa mai inai ni sila good morning ma lo la so fu manduia ia I sunga ya maftanga ma faltua ia male no falo atalo fa tu fo ile sunga ya le pai sopo le pai ia na ba wa tato fa salanga inai le tu ma lo le fanga fala sila ya ba lo la ver sui fo bia la sunga le pai a talova tu le sunga ya sunga miki palangi ya le mafuta mai la to inai Sydney Australia good morning ma lo la ver sui fo bia ya ai ba se fo ba balu ba ia sta tu what do o lo la la ba pa au so stuff le ke lope ya fa talova tu ta to si fonga de yo sa bo le lu apil le tai au ma lo le langi sui fo bia tele tiu te mawhaiva pe o le iai le nei tai au te waile o tali tu le fitu ia sma le whaafonga I le ruai whaasalabadatu nei o tātou telefau le nei tai au ia pe fo i le tāpereina ba o le afonga datu e le sunga matau aina sa ako tu datu I whaalolonga a le company supermarket te amau I sa leo fi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page pale ala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le 2AP Talofa lava o talafau mai vai whanua. Ua mawasa lau e whaatino ai nisi o tiute o le awhionga le palemia o le atunu o ia awhia me Naomi Mata Awha. I Beretania tele a o ia tau ave ai le tofinga o le taitai whanua o le whanua taitai o malo le tau pulenga. E peo na sila fia o le ulua I talinga malo a Samoa I le whanutanga le whaala puatunga le nei I le masino o ke topa le tausanga ua tua nai. Na fili ai le awhionga I awhia me I le tofinga le nei mo le lua tausanga. I lunga o le ala ata le malo te leo Beretania le BBC, na whaali ai le maua le awanoa e wholasi ai le awhionga I le taitaifono o le li o malo le taupulenga, I le sauninga e whaamanatu aloa I ai le aso whaapitoa, e amana I ai le ainga o malo le taupulenga, maananga luenga whesoasoani, ua whaia mua tunu o umolo o I le a whaala potaputonga, na whaitawina ai le awhionga I awhia me le awhionga pa ia I le sauninga, o se awanoa fo'i e whaali ai le tāua ia Samoa o le whaakerisiano, a wā le whaavai leo le atunuu. Now there are varieties of gifts,
the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who activates all of them in every one. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. To one is given through Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the discernment of spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are activated by one and the same Spirit, who allots to each one individually, just as the Spirit chooses. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Thanks be to God. E tasi le vai aso o lo iai le Palemia I Peritania mo le awha moe. I le mai ai o le taamilisanga mua o le ngaluenga tele a le ofisa o le komisio whainga pālota I le resitalaina o tangata mo le whainga pālota I le tausanga fau. O a wha mawina ina o le whase fulu tolu awhe, tolu se lau whase fulu mo le ono le a wha I o tangata ua mai ona resitala, mai le se lau se fulu mo le fitu lua se lau lua se fulu lima, tangata yanga wa ai pālota I le pālota tele li tausanga fau. O lona winga, e fitu se fulu mo le tolu awhe valu se lau tolu se fulu mo le iwa, le a wha I o ila tau e le iwhaia resitara. O le afuai numera ua atangi ai, e le o whaata waina le atunuu, le a wanoa mataimi sa nga ia tuai le au whainga ruenga, e whaatino le ngā ruenga ia fio anga. O lo o sila ia I le komisina, ma le au whainga ruenga e whaatino a wala e mawhai ai o na mawa uma le numera le a fitu se fulu tolu awhe, valu se lau tolu se fulu iwa, e te tau una resitala. Ya, o whawhitau li la wala o le anga I fol madu la tunu ui le ngā ruenga na whaatino. O ngā sila whia, mawha le ua, e whasi kero se ringi lo hisang walu. O le ua bakwa le ua ngai koe nu umasi o anga, mai tu maro. Le ua bakwa I kokongo, fo le ngā whio I fola vai. O le whawhitau li tele na, o isinganga I fo ua, papasi le ngā ruenga. Ia rona lua, usangata e oko ele in wha maunga. Ia, ngā koe ngalo kwala I le koe o ifo. A wha maunga tāua I le pe whanga ua le wha maunga tāua. Ia masi pe pa whaido se IT. Tui e whelolo Alexander John Stanley o le komisina o le komisio whainga pālota. O le vai aso le nei o lo o whaaua wai le ngā ruenga I lona vaenga lona lua. E pe una whaatino ai tu malo o a le pata I tu pai lunga. A le pata I tu pai lalo, le pā, lo te whanga mawhale a lili numera lua. O le masino iuni ua whaamue te taua na mai a le ngā ruenga, I upolu masawai I, ai te tala pea le awanua e anga I atuai le ofisa au tui mulinu u, e whaatino ai le resitara, ma e te tau ona o atu iai, ma e te tau ona o atu iai ua iwa se 4% le whai o le atunu u, ua mai a resitara. O Samoa, e tofu lava le afio anga ma mea sina e whaamemelo iai, ai o tala tu ufoi ma vivi inga na fua mai I ona ele. O puapua le isi afio anga ua lau ilua I Samoa o na oana whaatunga whaaleanga nuu, ma vivi inga na whaatulawa e tua a I tausanga I tele ua mawai. Na wala au lia le afio anga o puapua e whaafiafia I le whaamanatuina o le fua Amerika Samoa I le tausanga lua whemale lua.
O le asana nafi, na awhia ile kolisio a mua ele matangan benga wa o ngā manganuu, e whai i la tau masui o a o ngā uma ile atu whaasarele anga, e toila langa ina mai se tasio vivi inga e pele so o se suli, o le awhio anga o puapua, le ua whaingoa ina o le i aewa. Na mawale awanua e whaamatala ina i se tasio matai o le awhio anga mafu anga, ma le ta ele o le awhatunga. O le malanga le tamaita i sa malanga mai whiti. Ia, ua ia pa ia si o tātou motu nei Sawai. Ia, a peane la ia i si o tātou i tū mālo le whaasare le anga. Tauru upai la ia le tamaita i. Ia, ua matua whai o le vai, ia, a o ua la mea fo i le fia tau mapa. Ia, sa taunu atu i le maoto le malu ia o lo whapea o na. Ta ele mai ai po wha malu mai ai ia le whionga le ia le malu. Sa la tuloa ia te mai tai whapea ia le saunoanga le malu. Ia sa we tō wha le a mato o ma lau whanau. Sa unis tau makutanga wātai ngā maranga. Inare matuo stoina. Ai sa aela vai i lungan niu. Ia mau waele niu lalo. Ele whapea na tolia pe pa o. Ia, ona malei fuaele ole tamaita. Ia, pato a koia tuai whalolonga ne malu. Ia sa talia male fia e. Ele tamaita ia. Ia, ona whapea le ole tala tamaita i ma moli whapea ia le malu. Le malu. Ia, o le ia lea ma oe. Ma o oe foi, o le tautai, e te wa aia le ia lea. Ia, o le kuumuri loa leo tamaita. Ia, ai whapea loa o na whauau tono le awhioanga nei. Ia le tariho le ia. Samoa tāpā tolo le matai o le awhioanga puapua. O le polo kalame le neia le matangan wenga wa onga o le ofa solo ia onga mafio anga ua filifilia. La tau te velo aso i le whaamana tuina o le tāua o le ngangana Samoa, o anga nuu, maanga i whanua i le neiva i aso a toa. O whaatinonga ese o le neiva i aso e aunga i le autu, ola i le ngangana ma le anga nuu. Ha o whaasolo ai le nei whaamue ua tu umai le tau awa le whaletupe o le Pasifika i saute po le PSP, ma ofo mai le se le ni fitua fetala e langolango inai le neiva i aso tāua. E tāua tele le sila fie le atinu o le whaatinaina o lau palota, o lau saufo i le atina eina o le atinu e ala i le whaia o lau filifilinga tonu ma le sao, e manui ai lo i tu malo ma le atinu o le whaai unga le masina le nei. Lea wasa uni atu ai le ofisa o komisio whainga palota, e whaamanatu le tāua o le whaia o lau palota. Na saunua le komisina o whainga palota i talafau mai vai whanua, o se polo kalame whaia i tausanga uma, ai peitai o le tausanga nei, o le ai ni swinga. Ia, o le whaingon masingei le whaakingo le ngā luenga ka o le National Voters Day. Wa sui le whainga le la sui ai, le la whai conference foi le conference foi le whainga le masini whai ai le foi sa whaanga ia meu autorovo. Fai pesenga, ia fai meu launga, le tāua ngino e pāloka me whapena. Ale la sui tau sanga nei, la fai mo, fai a workshop. O le tau sanga fau le pālota tele le atunu ma ua fautua ina le tatau na resitala ma pālota tangata uma, awa e lua fetala le whaasalanga o lou le resitala, ai se lau tala le whaasalanga o lou le pālota. I tala mai tālonga, e se fulu le lua warota mai le siteki a pia tututonu o le ekalesia a Yesu Keriso o le aupaia o aso ngatai. Sa tu whaatasia sa aso ta alo moalo mawhana o le ekalesia. Na awai le vaenga le asosi soka sa mua mawhesoso ni ingayo inga awa whanau. E silia ma le lua se lau whanau na awai i le a whaamue na whaali ailo lato nau nau tai ta alonga ma leuna ia o le angang o le ekalesia. Ina ia ngalulu e whaatasi. O se whaama ita ta itai o le ekalesia na moli mawina i le si itia o numero whanau, e iai le naunau ta inga le ta alunga soka, ai meise o le langolangoa mātua.
na whaafetaia e le asosi soka Samoa le siteki a pia tonu i le filifilia lea o le taalunga soka o se vaenga autu o la tunga yoinga ma whaatinunga. O le soka ua avea nei o se taalunga e fia ia le tele, ma ua moli mawina le whaatupula ia e pea o lona tina aina, lea foi ua mawai whailunga te tele sa moe li telo tausanga watuna i tamilisanga whaavau malo. Ua tapena le au soka ta maita i lalo le se fuluma le ono tausanga le matutua lea ua saufanga mo le ipu o le lalolangi e malanga atua i Texas i Amerika, mo le tamilisanga o le Dallas Cup e amata i le masina fowu a Perila. Na whaamaunia le whaia unga ia Zhuangjiang le au wai o le au tamaita i lea tamilisanga i le mai ai o le lato tō lawa pinga i California. O le ata a alumanisio au te tele mai Europa ma Amerika, ha o le itoe amata ai le tō ngā lawa pinga, mo le ipu o le lalolangi o le taalunga soka i le masino au kuso. Ua nau le au tamaitai i lalo le se furu ma le ono tausanga Samoa, e avea mastasio au e sili o na lava tāpena. Mai le tūlangi le nei o le Oceania e malanga atu le ipu, a le lalolangi le FIFA. Talafona mo le nei vaengo le aso manuia tele, tawanu o le nei aso lulu. Whaafafonga i Talofa le 2AP i lunga o anala leo 5 o amo, whaamo tasi o fitu tesi malipā, iwa tasi tesi malitasi, malipā mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, malala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ole nau whaafonga tātou atanuu i le lua I whaasalaw nātou tātou Talofa le nei tai au mai le sunga matau ai nei sa ako. Ia, moli fo I le whaamalo mananganga whaaftai whaawhelua I atu fo I le pulenga male o whainga luenga o company supermarket a maui sa leufi langolango sua malo se tātou Talofa. Ia e pe ona I le nei tai au o le asolulu. O lona toi whaasalawina tu nātou pe atali tula e valu I le tau nei. Ia, I le mai a fo I le tātou poklama le tātou Itarina Stoptain I le afa o le itu lai fitu le to mouse taimi. Ai toi fa fela toi fa talo fa tu tu mo daga del si fongo sambol tu ipi ya be a fai o le nafta ai ma ua mai tato fa salonga le tai au ya ma lor so I fo maria fa fo ina wanga mai lunga la tele ya fai mali mai o le tai lava tai au ya wai mauti no loa ya ho atulo le afa fitu fa solo atul talo valu o tu o le valu, afo le valu, fa solo to le tale iwa, ia o le fatu a ia mai lunga la tele mauti no lava, ia le maua o ise poloka, ia ai lava lau ono sai. Aso ato a nafi fa solo mai lava le auli, ia o walu ato e pikila o whana wa onga, sole. E pepe umamo lie I a mata tu lava I mo lie, le tala fatai o funga lei, tau lava I o mato faitui o fale ata, ia pepe umamoli ia a wa pule ia la avta vale ia ele ai masekau ki we o le siles ia a fa aftai o le lava na mafai ona e mana vanga luenga nafi ia o la o toi fa alotia ma le tise a talo fa toi fo il tanto por clame ia si va ngasia al fa na pot tonga ba lo si fa il tise ia manatu la vai le fa ngofia la to pito la awa fa aftai tele fa malo for nga lu malo le usu ia ele a sunga ya peato balata o whainga renga sunga tei mai se fo vai ia ma lo le usu ia ma le loa o le whala poto tonga ma lo on sa I tiu te mawhaiva ia e pe ona ia le nei vaenga o le tai au a wharwhitu tātou se mai ia I le tātou Itarina Stoptain ia a whaina ua to ai tau nuu fo I nei whanau whale a onga ia ta mai titi e whapele ngō fia ia a mauale ko ngaki vevela fo ina lo tai au wow, lesi tamai tite saumalanga lunch. Mai mami ia. Ma ai, ia, lava lau pankekele ai nel tai au. Ai, awal ai alau lunch le ai pe atal malolong. Nga kisi ya mami fa tati.
e u me ka vale e u me ta vale la watu fale aunga mi ka kulal wa kulo langa friend ya sa fa ilo ai lo male lunch le ngata ibi ya ya ba lo tu la lo sai ya ba lo fo ile nga lulu ai tiu te mafai va pe ai ya mai se volta tu fa fila i masani ya isi va nga sia sa fi tai tunga mga we nga tiu te po sa mo watu e level tan tu nga bana tu ya sa to fa fa na ta tu ngata mo ta tu mo moilele ya ala to le sa fai vol tu tua ya iso o se va nga so se tu tino pe nga lulu e mga patia ya le o mana ba nga we nga nei ta ya anga ya tu tali le lo suol ta ya sina fa malu ya vaya del tayao ya ma failo sina malo longa sa il malos o tato le failo ava ma besi mai fa ma il furu mal tale ya o le tato te ya ila vai te tono le li ofisu ya inga o le taimi watimu o le taimi wala ya o le taimi fo wa sauva ka silkimu malela ai va ai lo le nua va mai tala lo matua ya vi ia le li ua mai ale timu ya tato se mai sina tato fa tunga le vai ngal tayao ina wa los minute leo te inele itu la fitu ya se bat va fianga ba be se fa isi male sang malu ole tayao
Whawhiwhianga nau ne vaenga le tai au, le wabesa le whaiwhai isi, ia, ma le sau ma alua le tai au, o le ua lua sifulu wha minuta te inele itu lai fitu, e le tātou whaasislanga tā wana i fiatu inatu. O le whaasislanga mai le ofisa le komisi o whainga palota, whaasislanga whalau e tele. Taimi te tala le ofisa au tu o le komisi o whainga palota i mulinuu, mo le whaatinoina o ngā luenga restala. E mua mua na whaatulo atu le whaafonga Samoa, mai le tai sama le tui manua se ia pā ia fili ma pule tuu na ilo ai malo, tulo na lava. Ai whaasasila atu le malu na atu e whapea, o le asolulu, sfululu o mati luafe lua lima, o le aamata ai o na whaawawi tu la e tala i le ofisa i mulinuu, mo le whaatinoina restala o le mamalo le atu wanga va ai restala, mo le whainga palota. Taimi amata, tale iwa le tai au, se ia pa ia tale valu le po. E le ngata i leo le atitalaina le ofisa i asu tona i amatatu le asu sfuruli mo mati lua whelua lima, a wale whaatinonga restala, mai le tula iwa i le tai au i le whai le afiafi. E tu alalo atu le malu le atunu o lo alala la talata mai le taulanga, a maisa le atunu o lau tele, ina ia nga i mai e wha ngale ne ia vanoa, wha manatu atu pepa, e au mai e whaatino ai lau restala. Mua mua, pepa whanau, whaatasi ai masi IT o yaila wata, e whaamaoni ai, o e tonu e ana le pepa whanau, e yaile laisene awita avale, IT nupi wha, IT pensione, IT mai le ofisa o whainga duenga ai, IT a onga, po o le tusi whalau, po o se tusi whaamaoni a o le tangata nuu. Lua, whaamaoni a ngole nuu no whamau, tau au mai le pili o le vai, po o le pili o le eltise, po o pepa tui koviti, po o le pepa o le whanua. Tolu, tusi pasi whaamaonia le suafa matai, a e fina ngalo e te restala i lo suafa matai. Monisi whaamatalanga fia malamalaba atili ai, whaamsautai mai le ofisa au tui mulnuu, numero le telefoni, ono valu lima, valu fa, lua fa lima tolu valu, ono valu lima, valu fa, lua valu valu tolu o, po o le ono valu lima, valu fa, lua lima ono fitu. Fai mal whaala tele whaaftai lo seidia, to ia whelolo to le afoa Alexander John Stanley o le komisina o whainga palota. Ea, tawa tele tato whaasislanga dan de vaenga le tai au, ia le amata le so, aso lulu nei, ia le amata le fuafuanga na le whato atapuni lava na nei, ia pe atale tu la evalu le poa na nei le ofisa. Ia, ai talwai o lea ua, tonu fo ilei tu la fitu le tai au, ia, tato se bailunga tato po klabe le Terina Stop 10, ia, epe ona iai o le whata ua lava, ia, o le whata ua lava o tato ngana Samoa, epe ona iai o nei, le iai fofuanga na matanga ruenga wa onga manga duu, ia, o le ai, iai whatinonga, ia, a le tato vaiaso ngana Samoa ma tato nganu, ia, i ina le kolisio ano amaa, e nai salo fata ya le tapu vaitasi uma yai ya tulanga uma pe ona yai fuanga le matanga wenga ya malo tato ya fata se tu yai ya tato te fai me fata yai pe ona yel tu masani ya a lo tato wala le nei ya a olele itala tu tato leina ya tulanga pe ona tato wala masani ona ole o tal time yo tato Terina Stop 10 ka talo watuai ya tabaita ya Terina mai se fo ya dai fada wa onga ya o le tato whatau ala o le tato vaiaso ngangana ya tato se mai tato whatunga i lo tato lava ngangana ya e pe ona yaile nei vaenga le tai au le ala o ata mo atu le whaafifianga nei mara wabese le puni ala vaa ya e loa oe e lau ngangana. Lord,
Whawiwianga na mai lewa besele puni ala va ai loa oi lau ngangana tātou se mai lea ele se tātou whawiwianga le nei o le Eterina Stop 10 kolisi maulunga o avele. Ia ma le whawiwianga nei whangoina sa mua matang o whina o tō 2 minuta le tōntalea o le itula e valo. Whawiwianga na ne vaenga le tai au Eterina Stop 10 ina ua toe lua se fulu ma le tasi minuta le tōntale o le itula e valu. Ia, tātou se ba le se tātou whawiwianga nei ma ia le ala i tanga moa asua o Felice Mikaele ma musika o le tai au. Música
whawhiwhianga na musika so whewhilo i nei vaenga le tai au e na ua tō spuluana minuta le tau na tā leo le itu la valu. Tātou iei pei whawhiwhianga le Tarina's Top 10. Ia, ele nei vaenga le tai au. Talofa Amerika Samoa, ia, ole lau whonga whiawhia man bata ata o le sau. Ia, o ali i matamaitai mai Leone High School i Tutuila Mamanua. Ea, o le malua le taia o le leila wale nā mamata ngofie, ea, o le usu fia mai ma mata ata le taia o. Ia, awai, a vea alau ata atu le Simoni, ma lor sa ifo manuia, ma ngai alau la ki alo fai mai, ia ai a fo ima oi, ma nai ai alau sei, ma nai alau aloa, ke ia leo fai mai, ea, ka olo ingus ka ki, wala, ma ngai, Sai mal data time le vangal ta le o tos fullo minuto le ton tale le to le valu Tarina's Top 10. Ja, musika ma li maar we best selve to lima. Musika ma li awe fefe. Ma na yasivae. Musika ma li awe fefe. Se mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai mai si mai fata mati mausoso Pe mai lua au ale pao Si so ai miti para lolo
Musika mali le vainga le tai au na wato iwa minuta le tona tale o le tula e valu fa wau bea le eterina stop 10 ya ole fa fifianga nei male ovebesa le maatu lua le na toe langi ina e li imta maitai male kulisi mawalunga vai maunga ma faya mea uma pea e loto ia ia bese fia la ia le nei tai au fau. Vivianga na mai le besa le kulisi maunga vai maunga ya ile nei tai au tanto eterina stop 10 ya le ua tape mai le sao le besa le sunga ya le fosa lele ya ma vivi ingo iva ya Talofa tuai le sunga ya to anga na mua a niu malelenga ya ma sela to ai nga atola vai nai utali ya le sunga ya ai nga mawasimi ya o le sunga ya tau ili ropati ma ili laupau ya fa malo la on sai malo fa fonga mai Talofa tu fo ile sunga f pulea Elizabeth Pharaoh ya masalanto ainga manuia le tai au ya base ile sunga ya paongo ui fa ui ya manuia tele tiu te mafai vai pe ona yai le nei vaenga o le tai au ya sa avia finga o le pa ia le ainga salvalasi ya fio ai to filau mo to ali ile nei tai au
Fafifianga na le vaenga le taiao e na wata tolu minuta le tana tale o le itula e valu tata sema fafifianga mule le tau lunga fo ilea ya o tata musika ile ngangana Samoa ilunga le tata Eterina Step 10 mole toi malofaanga Eterina ina yalo mfana wa onga ya isi tata wachunu wa maise na tata paanga fafonga maftamai ya ile amtalia fo yo tau wa bafo faunga le nei taiao tau lunga fafifianga mai le sunga ya fanana Jerome Great. How are you? I want to be poor. Yes, I go so cold, no. If me like, love me you. No, no. If me speak you, I love you. No, no. If I pick you, alagalapu, see me father, I see you. You me run away, salamumu. No, no. If me speak you, marry to me. No, no. No more gasol, no ingubia. No, no. Me papa get plenty money. Me mama poco cookie fuyo. You me ain't plenty capisi. Me no, no. You me make plenty baby. No, no. Help me make the bunny cake. No, no. Fat baby, skinny one, sound no good. Casi leao, valeo. Casi lua colufa, o que le fufa. No, no. Me baby, come off a singer. No, no. Sabose imigam, di balangi. No, no. Because the balangi man is like her too. Cause he foi king and she damn fool. Miss Biggie, I'm no damn fool. No, no. Mama speak me, no loving me. No, no. Love me, don't love, I don't care. No, no. This balangi, him come in my house. All day long, him inside in my house. Kasi leao, makuale ay mabay sa bali. No. Fafifianga na musika so ifefilo yel ne vaenga le taiao fanana Jerome Great walunga tata Eterina Step 10 e na watato no foi malei tu la valu ya albayo smelo fa fonga to fa sarabranto tanto telefone le nei taiao fonga ina le sunga manto aina isako ya to ina to foi lang so malo si mayal company supermarket ya amau e saleufi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you.
Whafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa ia I lunga o le 2AP Facebook page malala ata le malo le TV iba le silfafonga o Samoa le 2AP Talofa lava o talafau mai vai fanua. Ua mawasa lau e whaatino ai nisi o tiute o le awhionga le palemia o le atunu o ia awhia me Naomi Mata Awha. I Beretania tele a o ia tau ave ai le tofinga o le taitai whanau o le whanau taitai o malo le tau pulinga. E peo na sila fia o le ulua itali ngā malo a Samoa i le whanutanga le whaala po te putunga le nei I le masino o ke topai le tausanga ua tua nai na fili ai le awhionga i awhia me I le tofinga le nei mo le lua tausanga. I lunga o le ala ata le malo tele o Beretania le PPC, na whaali ai le maua o le awanoa e wholasia I le awhionga I le taitaifono o le li o malo le taupulinga, I le sauninga e whaamanatu aloa I ai le aso whaapitoa, e amana I ai le ainga o malo le taupulinga, mananga luenga whesoasoani, ua whaia mua tunu umo loo I le a whaala po te putonga, na whaitawina I le awhionga I awhia me le awhionga pa ia I le sauninga, o se awanoa fo I e whaali ai le tāua I a Samoa o le whaakerisianu, a wā le whaavai leo le atunuu. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who activates all of them in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. To one is given through Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the discernment of spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are activated by one and the same Spirit, who allots to each one individually, just as the Spirit chooses. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Thanks be to God. E tasi le vai aso o lo iai le palemia I Beretania mo le awha moe. I le mai ai o le taaminisanga mua o le ngaluenga tele a le ofisa o le komisio whainga pālota I le resitalaina o tangata mo le whainga pālota I le tausanga fau. O a whaamawina ai na o le whase fulu tolu afe, tolu se lau whase fulu ma le ono le a whai o tangata ua mai ona resitala, mai le se lau se fulu ma le fitu lua se lau lua se fulu lima, tangata yanga wa ai pālota I le pālota tele li tausanga fau. O lona winga, e fitu se fulu ma le tolu afe valu se lau tolu se fulu ma le iwa, le a whai o ila tau e le iwha ia resitara. O le afuai numera ua atangi ai, e le o whaata waina le atunuu, le a wanoa mataimi sa nga ia tuai le au whenga ruenga, e whaatino le ngā ruenga ia fio anga. O lo o sila ia I le komisina, ma le au whenga ruenga e whaatino a wala e mawhai ai o na mawa uma le numera le a fitu se fulu tolu afe, valu se lau tolu se fulu iwa, e te tau una resitala. Ya, o whawhitau li lava o le lea nga I formadu la tunu ui le ngaruenga nai whaatino. O ngā sila fia, mawha le ua, e whasi kero se rengi lo hisang walu. O le ua bakwa le ua ngai koe nu umasi o anga, mai tu maro. Le ua bakwa I kokongo, foi le ngā fio I whola vai. O le whawhitau li tele na, o isingaka ui fōua, papasi le ngaruenga. Ia rona lua, usta ngata e okwe le in whamang maunga.
ia nga koe ngalo kwala ia le koe o ifo a fa mo mo ta wa ia pe fanga wale fa mo mo ta wa ia masipe pa fa ido se IT Tui e whelolo Alexander John Stanley o le komisina o le komisio whainga palota. O le vai aso le nei o lo o whaaua waile ngā ruenga i lona vaenga lona lua. E peuna whaatinoa i tu malo o a leipata i tu pailunga. A leipata i tu pailalo, le pā, lo te whanga mawhale a lili numera lua. O le masino iuni ua whaamue te tawana mai a ile ngā ruenga i upolu masawai i. Ai te talapea le amanua e anga i atuai le ofisa au tui mulina u e whaatinoa i le resitara. Ma e te tau o na o atu iai, ma e te tau o na o atu iai ua iwa se 4% lea whai o lea tunu u ua mai a restara. O Samoa, e tofu lava lea fio anga ma mea sina e whaamemelo iai. Ai o tala tu ufoi ma vivi inga na fua mai i ona ele. O puapua leisia fio anga ua lauilua i Samoa o na oana whātunga whaaleanga nuu, ma vivi inga na whātulawa e tua a i tausanga i tele ua mawai. Na wala aulia lea fio anga puapua e whaafiafia i le whaamanatuina o le fua Amerika Samoa i le tausanga lua whemale lua. O le asana nafi, na awhia ile kolisi o a mua ele matanga ruenga wa onga manganu e whai i la tau masui o a onga uma ile atu whaasalele anga, e toila langa ina mai se tasi o vivi inga e pele se o se suli, o le awhio anga o puapua, le ua whaingoa ina o le i a ewa. Na mawale awanua e whaamatala ina i se tasi o matai o le awhio anga mafu anga, ma le ta ele o le a whatunga. O le malanga le tamaita i sa malanga mai whiti. Ia, ua ia pa ia si o tātou motu nei Sawai. Ia, a keane la ia i si o tātou i tu malo le whaasare le anga. Tau ruu baila ia le tamaitai. Ia, ua matua whai o le vai, ia, a o ua la mea hoi le fia tau mapa. Ia, sa tau ruu atu i le maoto le malu, ia, o lo whapea o na. Ta ele mai ai po pa malu mai ai ia le fionga le ia le malu. Sa la tuloa ia se mai tai pa pea ia le sau noanga le malu. Ia sau e tō wha le a mato o ma lau whanau. Sa uni stau mawhitanga wātua ngā malanga. Ki nāre matuo stoina e sa aela vai i lungan niu. Ia mau waile niu lalo, e rei whaapea na tōria pe pa o. Ia, ona malei fuaere o le tamaitai. Ia, pato a whai atu ai whaalolonga le malu. Ia sa talia male fia e le tamaitai lea. Ia, ona whaapea leo le tala le tamaitai, ma moli whaatai a le malu. Le malu, ia, o le ia lea ma oe. Ma o oe foi, o le tautai, e te wa aia le ia lea. Ia, o le kuumuri loa leo tamaita. Ia, ai whapea loa o na whauau tono le apio anga nei. Ia le perigo le ia. Samoa tā pātolo le matai o le awhio anga pu'a. O le polo kalame le neia le matanga ruenga wa onga o le o whaasolo ia onga mawhio anga ua filifilia. La tau te velo aso i le whaamanatuina o le tāua o le ngangana Samoa, o anga nuu, maanga i whanua i le neiva i aso a toa.
O whaatinonga ese o le neiva iaso e aunga i le autu. Ola i le ngangana ma le anganoo. Hao whaasolo ai le nei wha mue ua tu umai le tau au le whale tupe o le Pasifika i saute po le PSP. Ma ofo mai le se le ni fitu a whetala e langolango inai le neiva iaso taua. E taua tele le silafia le atinu o le whaatinoina o lau palota. O lau saufo i le atina e ino le atinu u. E ala i le whaia o lau filifilinga tonu ma le sao. E manui ai lo i tumalo ma le atinu u. O le whaai ungo le masina le nei. Lea wasa uni atu ai le ofisa o komisi o whainga palota. E whaamanatu le taua o le whaia o lau palota. Na sau noa le komisina o whainga palota i talafau mai vai whanua. O se polo kala me whaia i tausanga uma. Ai peitai o le tausanga nei. O le ai ni swinga. Ia, o le whaingon masingi le whaatingo le ngā luna ka le National Voters Day. Wa sui le whainga le la sui ai. Le la whai conference foi le conference foi le. O le whainga le masingi whai ai le sa whaanga ia meo autorowo. Whai pesenga, ia whai meo launga, le tāua ngini o pāroka me whapena. Ale la sui tau sanga nei, la whai mo whai a workshop. O le tausanga fau le palota tele le atuna u, ma ua fautua ina le tatau na resitala ma palota tangata uma. Awa e lua whetala le whaasalanga o lou le resitala, a e se lautala le whaasalanga o lou le palota. I tala mai talonga, e se fulu le lua warota mai le siteki a pia tututonu o le ekalesia a Yesu Keriso o le aupaia o asoenga tai. Sa tu ufaatasia sa aso taalo moalo mawhana o le ekalesia. Na awai le vaenga le asosi soka sa mua mawhesoasoni i ngayo inga awa whanau. E si lia ma le lua se lau whanau na awai i le a whaamue. Na whaali ailo lato nau nau tai ta alonga ma leuna ia o le angango le ekalesia. Ina ia ngalulu e whaatasi. O se whaama ita ta itai o le ekalesia na moli mawina i le si itia o numero whanau. E iai le nau nau ta inga le ta alonga soka. Ai meise o le langolangoa mātua. Na whaafetaia e le asosi soka sa mua le si teki a pia tututonu. I le filifilia lea o le ta alonga soka o se vaenga autu o la ngayo inga ma whaatinunga. O le soka ua avea nei o se ta alonga i fia iai le tele. Ma ua moli mawina le whaatupula iai pea o lona tina eina. Lea foi ua mawai whailonga te tele sa mua li telo tausanga watuna i tamirisanga whaavau malo. Ua tapena le au sokata maita i lalo le se fuluma le ono tausanga le mātutua lea ua saufanga mo le ipu o le lalolangi e malanga atua i Texas i Amerika. Mo le tamirisanga o le Dallas Cup e amatai le masina fou a Perila. Na whaamaunia le whaia unga ia Zhuangjang le awai o le au tamaita i lea tamirisanga. I le mai ai o le lato tō laua pinga i California. O le ata a Alumani o au te tele mai Europa ma Amerika. Ha o le itoe a matai le tō ngā laua pinga. Mo le ipu o le lalolangi o le taalunga soka i le masino au kuso. Ua nau le au tamaitai i lalo le se furu ma le ono tausanga Samoa. E avea mastasio au e sili o na lava tāpena. Mai le tūlangi le nei o le Oceania malanga atu le ipu. A le lalolangi le FIFA. Talafona mo le nei vaenga le aso manuia tele tawanu o le nei aso lulu. Whaafafonga i Talofa le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malipā, iwa tasi tesi malitasi, malipā mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmao Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ea o le nau whaafonga tātou tunuu I le toi whaasalawina o tātou talafau le nei vaenga le tai au me le sunga matau aina I sa ako whaaftai tele
ia faatalo fatoi foʻi le pulega ma le ʻaufaigaluega le company supermarket ia amau i saleufi lagolago so malosi ia tatou talafou lenei taeao sisili faapopoga tuli tau mai talitulai 5 i le afiafia nanei ia a o le ua 10 minute teʻinei le itulai valu lenei taeao ia ma le tua lea loo tatou iai peluga le tatou pokalame talofa lava Samoa lagolago so malosi ia le pulega ma le ʻaufaigaluega o tagata fao mai mo mai atunuu mau po le ofisa turisi ia e maise foʻi ia e pei ona e stasiu tatou malo faalalogia ia lea o le aiai foʻi luga o le tatou pokalame i lenei taeao ia o le sui ia mai le fale taʻavale le Esco Motors ia o lea foʻi ua tatou faipaaga ia faatalofa atu ai le suga ia vaoga ia ma se latou faigaluega malo le usu ia i lenei vaega o le taeao ua leva ona vaovaoga tamaia tatou laina telefoni ia o le taeao le tatou pokalame Talofa Samoa talatu tatou laina telefoni 2 ma 2 ia o le faataua lava le vaiaso gagana ia ma le tatou aganuu e pei ona iai foʻi lenei vaiaso ia leai taulamua le matagaluega o aʻoga ia maganuu ia ae valaau mai o le te fia malamalama i le winga tonu lava o le faaupuga lea faapea o le wowofoa wowofoa stasio faaupuga ia e masali lava foʻi na faalogo ai ia apo le a tonu lava lona aano ia a o lona winga moni lava 2 ia tatou a numero telefoni te whanau mai ai ia mai se foi ia tatou aru vata se mal tatou poloklabe whamanianga a soifua ma so whanau o le aso lona sulua nei le masina mati ia i lantou umala foi whamana tuina le sos tau sanga whaupopo soifua le ola ia wala mai maualo wa vanoa po se aso soifua ma se aso whanau ia po se whamana tuina lua anniversary mal toina ia po se aso whamanatu taua tele ia maua foi le avanoa ia fa so mai lunga le tatou programi a statement later a fali tu la valu ia ona ma o le tatou so ta inga ma le sunga ia lipa vaonga ia mai le tatou falta vale le Esco Motors nisi fo io fa la wiloa ia ona sila fiema menino ia le tatou tu ia ile au onaga ale falta vale por company ale Esco Motors Pema Talofa te ila tau pe ana mafuta fa fonga mai lungal tato live ya tato fa sala go to sa lungal tato YouTube channel tato 2AP Facebook page ya fa malo lava so ifo ma real data ya Talofa tuai nei pa anga uma lava lo lana papa au yo tru mamau e hilta tununga wa mata nisi nga wenga matuta fai ya ai bai se fo yo nisi ya onai tau mo fa mai lungal al tele ya wa fai sina poloka la wala ile time le nei le ana ma wa fo so ta inga mai tato pa anga lo tau fa mai lungal wala ia fai malie mai ia lava lo ona sai ia tulanga fo ia pe ona ia malanga inga la tele malo fo pito la au na ili mta mai tai malo le nganga le ina ia fa so le mai ia lo wanga mai ia ma ia e to ai tau no manuia e lo fale fai ngaluenga ia ele nei tai au a le malu tai au la vai al tatou Talofa Samoa le tai au ia ole so fai o le uanga I mai tatou to lunga leina le vai ngole tai au tulanga pe ona ia il tatou wa polkalame ia Talofa le to lunga leina Talofa pepe ba lo lava so ifo via wale ai mai lo soaka olai fai man so fai oi olai kope man so fai mana tua fai nga fai mai lo suia e o uma ia menga o le sua fe ia o le vai su ia foi o le tatou te ia le vai aso ngana Samoa malenga du Samoa ia vai lai e lai ka walang sau le sua fai ka ia ai sau suia le u ia fa pe kai sis
Ni saul pa mura fa. Mangaya. Manaya. Ya, alo fa ko. Kiu ken ni ken mer kaya. Tai. Ya ile ka kai fa pong anga Samoa ko. Pong po ni kaya. Alo fa mo ko. Ya pa pe foi pang au ma le ala leo. Tu ai pi. Ya lo le ni ya to fu fang ma no pinga. Tai. Ya, ale na si di deu. Oi, o lo wo fo lo te fia ilo. Ya. Ia. Ngai po. Ya kiro e kusale ilo ngai ya kio e ya mari lo le la pakala. Ai o le kulangala ko ia pe wa ve a me le ngasi amalo. Ia. Ka ki bulanga me ngai le upo le wo afo. Ia. Uzo le ka ko fo me le wa ai. O le ala sa oi fa winganga la vai e oi ya te oi. Ya. Te fo ringa mai la fa winga mai ya kia. Ya o se u le ya nga mama fu. Awo ia kui fai se mea ile anga ile mama fukanga. Oh ia ka. Ya ko ya fai nga ile ma va ngofo. Bila usia nga fa winga nga funga le winga ya ke. Okay. Ya ai pia la me masange fun foi mai kala ma ko ai fanga. Mai le ya me le wo afo. Ka no fai. Ai ka wanga mai le wo nga ko ngore ai nga se me fa penga. Ya. Oi nga ka mawai. Ya, era i furinga mai no ko ya toia. Oyo aso ala. Longa nga ka ke longa ka ya toia. Ya la wo mala le wo fo nga ba kai mi fo mala uso ya mai longa. Ma dia di mai lo. Wan ka mai ye men ke wa fa fiti mai. Ka ko ko ya ale ka ko sana momongi. Ya, ko ye nga upu. Ka vai ka ko ya le ka ko sana momongi ka ko riwa mai le nga mai le. Ia, sa leila. Le fulai mga ambia ka ko vai ka ge. Ka ko ri umai el fale ko ngu le. Yo mai lo ka ko ni vai ka. Ya, alo bangi ai le. Tai. Bangi ke dar kiu ke ngia. Tai le fionga, roa fatas mai, tai foi bolo saul tato vai asan ngana. Ya, maruia foi foi matiu tel nei tai au. Ya, ma penga foi pe. Tai lava, faia soi fua. Ya, Talofa le stata to lunga leina. Ya, alangi mama. Soi fo baruia, ya te urtama. Ya, son fo manguia ya rusunga. Ma ngai ala val fala ngulunga ku pokala. Ma ngai fo manga ko. Olo makua nga mo, o yo silo makua ko. Ma ngai kede faso, ma ngai ko tsit. Ye share ka kaya malong nga ye upa. Ya kailo ye. Wa uya malau. Fa kusa ye. Fa pe fa sa mai kai, fa pe kai ye menga le wo fo. Ia. Fa pe awale o fa kasim fa wo ngang pa u fo. O ia. O fe mo le sa tavala. Oh. Pa ma sang la mo malo ngai para. O malo I ka lo fai. O lo no vinga la ile ka nga isa wo a. A fa ya le wo a wo kele. Oh. Ya wo fa sa wo. Ya kele wo. Wa se mai la se ka wo. O le wo ma fa ta sia tu tatu proclame le taya ma le si fo ya wo. Sunga ya va ai I oi. O ke fia wo uma ala ya o. Malo. Ya, malo. Kako mau kau avea. Ori fia lava male ponga makaka. Ia e mama foi se au mga ruenga. Io sa le lava. Ma sangi lava. O pe ma sangi lava langa ori mengi. Ia bole ai ma sisi o fanga wo uma fanga ia kungu o lalo. I ka lo fai. Io nga ma wala ma la supoisi le. Le ma ke ma. Ya. Ole ala ya lo fama ala supoisi pa so mai se kier koi. Ya me se foi se fama singa ia so mareas. Manaya. Ya le fo ya wo ko ka maki e o. E su manguia ia ku ngol la la. O me si di ola wo mo le malo si male ola ya ele ku ai le ka kalma ka po I me ngi o ka ko ma ku. Mo ri ko lo fanga ka ko pa mala wo fa fong mai. Tai. Le moku ngai kumua ya me se pure ngo sala fai ya me se foi ku kuira ma ku ma wa ke lo ngala wo ma ku la ye ro ka ko wala leo mo le ku foi lo fanga mo ka ko ofisa
kau no long pu ya li fo yo le kai mi aso ya o le kau fa mai a kule ku ingo ke pulo ko malo wa le la marki ke pasi le kai mi ya fa ma ku ka mu ma ke pulo le aso ku ya i ya ai la ngo nga ko e ka mu fa ya ku ngisi fo yo lo ma ku lu ngol ka ko pokala ya mangu ya kere nge ya so mo ka wol mo tele lava mo malo mo lo sal dei tai out ya but we te foi ya fo fanga mga wenga pe ona ya ile dei tai out ya so fo ya so fo bana ya le kero o le supoi si le sa ta mo ye mo malo o le fo wa fa nga ma ye mo malo ia nga na Samoa bana ya no fa pe ai fa pe mo malo o lesi ia le tau na supos a o yo le fuia o le hala so ta inga va ai fa mo ya wa tau no fa ta si le fuia ma o le fa tunga vo ile fa la tal fuia le ya o te lola mo malo ele fa la la le ya o talenta to le a tali ai le so tai mai le sunga fo ya lipa vaunga ya ele tato wa company ale Asco Motors ya mo disi fo ya la to fa la wiloa e pe ona ya ile nei vai ngole tai ya e to fa malo at va ai o la stala mai lunga la tele lo wanga mai le tai va tai o anga mai nei to sai te so tai to lo ya ai wo ese mai lo pe o te ana le fitu te la fitu ya o ilo le ya wo tuai sa ola o te lunga la wala ya o te o so fola i na wa e man tu va yu sula lo nga yu tele ke sa ola i lunga le main road ya mo polo Talofa ya wala kila o le ko nga polo ka fule ka ko polo ka mi ya polo ka fule le sa vali ele i ma o tele la o le polo ka fule le pe tu a mo sina minute fa to a minoi ai faisina polo ka la tele fa na wa onga ma te foi ona aga mai ba onga nei tai au mana ia tulanga na ia fa malo fo ina am ta vale o le ama to o nei le o tuai ia le pol kala me fo ila le al fa ta o va ya so ngana ile coalition no ama la ya ngai tuai le ftenga mo tala ngai ba wi mal ta to au fa ngal wenga ya wa fo ta to fa salango tu sa le ta to te va va lua i mal mtanga wenga wa onga ma no mana no va ya tu o mai lipo te mo la fo ka la le tise yo ia ai o le tulanga fu sua vai le fu fa le ton ia o lo winga la le tulanga a faila tu ai mai ia ano ma le atu ano ma ai le so inga wenga ia o te loa ia ona la fa o la tu le tise fa to ma wase ava no a uli le oftino ia sa o le lava tulanga dai pe ona yai ia tapena nga masa di le tai au fa tala fa tu le tau wola lo manu le tau wola lo manu la fa lo mai ele era lo manu po fa sana wo tele lo fia wo ia siona ponga nga tele fo ia na wo tele wole tele ana wo ya tanto se mas tanto fa vivianga musical nei vai ngale tai au ya ona soilo le ya mal tato wa fa talanoanga ya po le sui foi ya mai le tato compagnia le Asco Motors o le manulauti le vai al tato por la mitad Talofa Samoa la fonga fia
Ia, whawhiwhianga na leiva ingo le tai ao, tātu i pēa i tātu programe o le tala noa, ma le whasoa, ia ilunga le tautua, ma le unanga le nei le tue pi o le siufonga o Samoa. Ai ua, tule ma le tepena wan tule o te luas furu 5 minuta le tōna tā leo le tu la iwa. Ia, o lewa, ia inisia tātu o whaopopo i tōna tātu stiuro nei lea ua mātou mafutai nei, ma le whatalinga whaata Filipepe. Ia, o sisila mai mo mai le tātu tinu mai se fora whaafonga o lea ua mātou whaatasi ma sui o le tātou Asko Moto lea ua whaatasi mai le fionga ia vaonga i lo i tū taunga vale so mai lea ma le fionga ia i sa te penu nautala i lo i tū lea nga vale le vaenga le tai au o folofo fatalo fatu vaonga ia me se foi o le foi ala isa ma lo lava le sopo le nei tai au fatalo fatu foi le fonga tapua email tato tunu o malisi sila mai mo e fo nei tai au tato so tai fatai le tu mo le avano e tu fo email le tio tato tunu e se tu si sila mai mo me fo le tunu ma fa fonga mai fai vo si leva na tu o tato station moto sanga tel Ja, maar los even wel eens, hè? Ja, fatalo fatu lo fiongo fa tai tato ko kala ni tai ya. Ja, fatalo fa foi pa ia malo stato watu. Eu falo longo be la bande ya la leo mo la tai. Falo longo me ya sta just au fia ngai foi stato watu. Tu fai mo ngalwe. Atalo fatu le tato va le lisa mo tolu le mafuta mai le tato la tale le vai ngau le tai au. Nang vai aso nei vonga. O le fata wai le vai aso le ngana. Tatu te le se i tulanga fo ia ile o nanga ma. Le sa te lo sa lo fa fonga mal tai on o matal no atu le supoesi mal fuia. E pesa tau sa mi se lua supoesi le tai au po se vai salo. Aftai vai. Ele ese ina mala ese ni. Tato e o su mertai au to ara. To ata o fia ta o maftanga pe fo il fale o no le ai o sele. Malo. Ya, ai ya o tato te mi. Ai tu tau ai na fa matal mai ni sio vai ngol tatu o langa ya ile nei fo vai ngol tai ao vaonga ya mas fo ile o fionga la isa o te do ala isa ile o nga malai e malanga nei le tai ao la sa e ale ta fa fit e la no so to ile o ya mo oi e vai po ani fa pito al tato Valencinia ma le pelo ya manisi mia manu tele I fai malanga fai la ta fa nga fit Ja, aftai foi le sila mai mo tato watunu matango fir ni tai au me se tato po kalam ia o fai foi na fa alu ngole nei ala leo o le tulanga masani o ma to au nanga pe ona fai lo foi sunga va ngol va ngale o le servicing no tavali ma to va ngol fali sinia ia mal va ngal pano va vole I funga lei ia o va ngana le vali tino tavali la ver to fa fo I tavali pe o mena mai a fa pe la velo sa ia e fa ona ma to valina tavali la la to ingala ver ia e fa ona ma to fa tino inga o no tulanga nei o le a to me fenga venga fa tino nai salo fo I o ma to le si va ngolo ia ile me le ta o le tavali le ta o le pain proof lo va punga le vali tavali pe ia me la fa ia tu pe o stadium New Zealand o le tato system la iai il morsil fer tato nu o pe o system o stadium New Zealand e iai le portofactor mo tato vali mixer tato vali e foi tato paint proof vai ngale vali ton ta vali e foi la vai ngale fa sa o chesi o ta vali ala velo ta vali ai fa le ton chesi ma fai ona ma to fa sa o ino chesi so se vai ngala vol ta vali io un fa ma to fa inale au nang na mia la se tu langa I tau quote ia e fa ma to providing le quote le time e fua le mo fa le io lo ta vali a fa pela vela o ta vali ia mo mua na fa ma to te providing le quote foi le fa tino na au nang a fa pela e te finangalo mo dia o malia I lo to le tau le ngal venga le o mato o faina
Yo tu mai lula yo ta vale ma tu te fati no ina le o nanga le yo. To e vale la lava le mela fa le ton e ni pa te fe sui ma tu te sui. Ia a mai ia ona tongi lola ia le ola pili. Tu nanga mo fa pena. Pa wale me ma tu te fa ta le customer o mai am ta pena lan seli. Au tu langa uma ia o tonu mo tato a panel shop I fungale. Official fungale. O le tamatai Stephanie Petelo ia na le o ngafa malvainga le o ia le o nanga le e tulanga tau quote ia me fa pena ia fata no fai fo na mato wo tu o visit I pava peola vela ta vale o fela I tu vai do fale mo to malao ia te vala au mo telefono le lua fit tastas ia ona fa so tai la ia ona fa tulanga fo la ia le o le malanga to la finga lo nga vai ta vale ia tulanga le ia fai uma quote ia tu ila tu la ia le ava pe family ina I lo finanga ia on fa vai lo ta vale mato fa ina la ona o le mato fa sinia sa valalo pe se fia le mau atu mai ia tato le oilo ma ko le fa sanga I male va ko le sa ile free market lo ia pe ina mato fa sinia mo se fia le malo tato atu lo ise ngal wingo lo to fa le o mato fa sta in foi fa lo foi sunga ia vong ia alo ia pe mato fa sinia mo tel o fa sile ni si foi po felo mato mo lo ma fa ngai no pe va ngale mo le au nangal fa sinia o le tulanga masani ia I tulanga tau service e fa to inga service o le service mo se se vota o mato fa ngai no ia letters e vai mato service o le A B C D o le A la service le titile o le suau masuau ia mandisi vai ngo me vai no vai se mai service o e fu ai kilometer tava e se fa solo la se o le service le ta o le food service service ato ya va no tava o filters sakita office sakita pe o le differential kia box o yo me mana ya fito no tato service le e fa tu la no foi la ya kilometer mo vai ngai e mo se filter tato watu e le fa pe a food service le tava ne machine ni a tol machine to metto full service a pe tawol full service le ya e lua fe e le fai lanto e mai lisi o ati ule tol machine to metto fai le full service lua fe e senga na me na le ma to tango fi vai vo le tu no mo na yo a fai le full service lo pe tasil tau sang tau vo le yo le si e depends al fa ngai no lo tava ma to fa ngai na le vai ngai o kilometer ne ma bla ma ti ta to watu no te le avo ni si fa visili tu langai o le o mo se fia tato proclame na le tato a mata tato proclame lo o le le mato sini voile fa sa o video tavali me ta o le wela lami ia o le wela lami le ta o lo ngo fa to la o le free ti wela lami ia fa si high tech wanga le o le misi ina ia matino ia matua family ina vai nga umor taval o le bula lai le wa a fia ile fa sa o paule luma ia mal vai fo le tu pa o mai fa taval malo fa tai la isa ia sei to se a ti ona to angai mai le fionga la isa o te lo le fionga vonga ia o le sa fa ile ta u ta to le sa fa ile pio le vitu fo ile o le ta to company va nga le tau sales male marketing ia o la se tu lang o ia ile ta to sales ia mal va nga le marketing le ta to company vonga fa mole sai la vonga ia o le se atu i marketing fatoi o le mele le o ia nei o le wamba pel pawari so ia fa tai la to no le no fa lo me fa peta fil pe lo pa so e lo si filu o wa ai me se amo lima o tanto for conos foi ai fa tai le fa l'aventura e me le son la fia o la voi da vai lu pe so no vonga le na fa lo tu pe te lo bene fa fo mai o le ile ma upu o le tai o le ma foi upu le ile la foi ile vai a solo ngana ke lo foi ma kwa le ia lo o upu le na va tu le telinga te fil pepe o le wo fo ko ke la le
O tele la le sa fala au mai. Fai mai o e fa o sanga fo le fai sa o. Wa o menga e ke lo alo pa u fa kasi lo fo. Ola so o lo ia ile. Malo. E mana tua foi e uso ia le lua fa upunga mana ia na tai au nei male upu foi lele o amo so unga so uso e ke kua ia pe atu pu mai fa vela e o le so la ma tau tia le wo fo le no ai o mana tua na fa ia sina fam talanga ile o ia la pu ata mai ma malu le tunu pe lo moli e tato tau sisi le main road ale tele o mata le ye ele lopo fele o nga va en le wala ta o le main road pe atu pu mai ni mete free le main road pasa o mai o le mbalo le ti e ma le to fa si lam to fa mala tu mai o al telefone o la sene yesu eni ele o talo ina le pe moli ta mu o moli ma le empa mal moli me mata mal moli mu ai fa fela pe moli e fa o nga le main road ai give way ya wala o ia na lo sosonia o fashima ku ola ka soifo ngalu ia ai uole to fo ila le lo fesili le na mai marketing ma fata o ia o te tautala mal falo le mbalo se tato watu o le mato showroom i savalalo le lumo moli o renovate nei o lo fale leia o le il famo mo masino au kuso to mai e to tele le malo le tu no auto atu se sea mai o solo bo male pele asko le auto yesa asko mai fa malo to lai tu volta to fale in la vai operate mani velen sa no e ala yesa tato sales and marketing e ele container lai tu le plaza e to no al mato car park e fa mol mole il malo le tu o le atu na me ia e ta uni fa to ala ngol e malo ai tu ia tu pe atu ata tala o te e to na mala staff la mata tau a veina nei lenga luanga le marketing fatau inga o kaina o ta avale ia matulanga fa pena o le tato official e fonga le ia o inala il mato administration finance nai ngata mai o moli nai tulo nai ele moto to i nai o tai mai la mato nai il mato official nai human resources administration finance tong ye pili fa so tai o ia i foi la ina mal mato spare parts le ye to tonga o pau tu role ngana o accessories so se mea o ina tau to vai ai u fale tonu le ketina e wa pisi fo o a wala na fa sanga i pau ia et turn le left nga ye le main office o ngana ye ta mai tai le wa ni ta ale le va ia ta to tonga parts na ia uma wa tele yo ta to fisili vai nga le mai in course o ye foi na malta to finance mar ke sia o le container la na ilo to matau fa sanga i male u fale to no peno o ina te fisili te mai tai lo Stephanie lenta u ala yesa ia mo sau so ta inga mol fieta le peto e fale le la ta vale o tu poi vos fala la o ina la mo waila ina sau fa mama ven o lo house ai foi na area official mato CEO ina la vai le mato official ai funga le ia o le fasi silanga na ile tato malu le tunu fa malu lua tuano na wale ini fasi noala ia poni science fo i fa matala to ile malu tato tunu tu langa po fe o ye ile male a ta telefon fa o nga mai tato cell phones ona ile o mautu le tato landlines o le telefoni la tangata ni ia vaonga li pavon o le fitu lua ono tas vili mai na tato pisinisi a wala vili mai nisi ka upu fa mol o le sunga ya la ya sata pen o le fitu lua ono ta siva ma ta upu ta service falensinia po le peno o le numero na o te mai taile wa ni ta ali fitu lua ono ta silua fa mawan lava tato telefonal malo tato watunu fa ingo fie ya le ona so ta mai ma mawale so soani po le ona e mai se foi mtanga luenga malo ma fa pronga tuto tas private sector tato numero na o sales fitu lua on ta stasi li pavaonga o le fitu lua on ta siva sunga ya ave sa o wanita ale o le fitu lua on ta silua ia ai la manisi me ese mai e te tonu al company fa nga mai piata telefonina no fai lan mato so soniat o lo operate pelta to landline o valuo ia ono tu langa ele mautonu onisi taimi uolo
o nisi taimi o tata mai le longo foi e le ima se sil malu le tunu to e fia fa longo ni longo mani fa sino manga voi a fai te mana o ke sia o militas a fai le ima se sil to mo le ngana peritania o militas le o to matadia te o le me foi le wo ia iva le malu le tunu le la vale on sai mo mana e mana o le tu langa voi e mana o bia va veltali ona pa o tu langa o si mianga o tato ia se wale la vale ono sai malu le tunu e pa wale me la fi fa longo ia ia le i tanga te vilia tu talo fa o va onga le sai mai no ya o ia fa pito alta to company va o le taimi le nei ele nga male line o le masina muli nei o mato financial ia o le masina ne o mati mai al mato tausanga fa tupi e ma san ya la mato tele alo le to le ni e ia fa pito o le taimi ana nei e le to ia si taimi va pe o fe apelila me po te le ai o le masina le nei o lo ia la tato fa pito ai tato Toyota Hilux a suikia o lo ia tau fa pito ia so tai mela o telefone ia na faila stato fa ngongo fitu lua ono tastas lipa vao ia e lo ai tau pa una o ia ile o komeki ia marsuikia o tulanga ia fa malulu atu tato fainga faiva male au le malolo ai masi le ia o ngata ifale ele o ia stato afi fast food salo masin fo ia o to tau nu mai tato oka o mele ia lava pale ma on sai ia fa nga pe tato afi na ia ia ale fo ia va no dat fale insinia la ia le service le mo li pe ina tato afi ia ai fiu sta mo ala ia sai vala au o ele ma sa fi amo ia o ma la fa tau fa ilo e tau na feitu la fa nga ia afi mai la ia fa ila free service first service alo fa ia va ai ma ta vil pepe o le taimi mua ma tfilo e le taimi fata o le afil taimi muli vo la se no fa le tonu to vai mai e le anga to wafi ali va ia le mama lu le atu no se fa mo le ia e le leon a fai o tato me fa nga luenga ia o le efso soani le atina ia te tau ona vai fa le ma tau tu na le service tau tu na le maintenance ina ia fai ona fa au le o na ma soani ia mo to nga patia wale o na ia ma atina e fo mo malo le tu no ia o tu langa na ita to wa fiva fa malu lu at fo le malo le tu no a ver le ia malo o le o to a mai alta to compagnia le esco moto se generator se a fi mo fa le ta lu lava na pel power ma o le off le power o a le pisi solo su e a le te milena ia ita to a fi mo e ta io no ma sina ile tau ia al te milane o le o to e fa o winal ma to na ngai ta to a fi mo ona wale o toe manufacturing le tato company le sa fai pa anga le Yamaha ia tato afi moli ia le mele fa malulu to ona ia pia to lunga le mato website ia ona ola o nga lu e nei insini e aves ia ai fai lo atu le malo tato lu ole to e fata una tato company se tato afi moli o lo officili le malo le atu no tato use cars ai mai se tato piki apu ia mai fiti le ia sa vevesi i fo tau sante nei o lo fai pe amato fu na inga male company amato fit atato to felo ngoi pe ona mato talia to vala au mai masalo por masina fo ya perila e o mautu se so inga to fa au tato ona i tato ta vale ia use cars po second hand mai fit ia pe ona i ma ta puna lo langa ni te miole ole aso fa tai tele lava vaonga fa tai fole ala isa ya te loele o te tele statu teimi ona i fol fa mo o le tato tanga luenga onga i ta ona ia ai o te loa vaonga mala isa la tala tato len si mai nei fasilia le tato o tino ia po ile tulanga foi fia mala matilia i vaenga o le peno ia me se foi o la onanga i le tulanga o le tato seio sama tulanga fa to inga ale o tala tato leina lo te sfalu lo te sfalu o ia me se foi o sina fa so foi le tato a vai so ngana ia le tato o fole sa tel lo toile telenga te fi pe tai ia ai ta o tele o fa mana tu tato numero na ia pe mai al tato wa vala aulea talo fa tato vala mana tua tato numero ala ia sa ia fa so tai le fitu lua ono tasiva ia po le fiong foi a vaonga va nga fa to inga i le fitu lua ono tastasi ia ma le tato ma te mai ia wanita ale
le fitu lua ono tasilua hunu Maryland la ia tauna so ta isa wai o lai fo e fa ngale le tatou wa len line lua o valu o ia ai mo le taimi va vela va te vili tuai e te mana o mia ona e talanoa ia fa so ta tatou mo paina sa tawina tu I lunga ia o tali ai pel tatou wa nei tatou vala ua tu atu pela noa ala isa ia se I tau fa mai amai ni so va nga pe ona e sauno ai le va ngol tai au fa tai o le masina nei a lo tatou service masani vo le mo tele sala fai o le aso lua sulfa nga le aso lua sulfit fo I mai tatou fenga venga le aso lua valu le Friday o lo ta pena me masani lava le ni si fo tatou watu num fai unto e fa longo mai tatou wala le ia o le masina nei le aso lua fa va ta pena tu tatou fenga venga I le aso sa a songo fua a mata tatou au nanga a mata lava I le kalesia mamona I ta vale uma le kalesia mamona ia so lulu ma le stofia tala tatou I tanga venga tatou malo ia me se foi ia tangata tatou tasi o VP ia tatou company mpa e fai ia la tu ta vale fa le ia ta vale me masani matulanga masani vala au mai tatou telefon masani ina ia mo fai ona ta pen lava ta pen tatou fainga venga tatou malanga le alfa tasia e faina malanga ma ave ia tulanga voi o parts ia be o pau ia ma tavali ma pe o tavali le te lo fa le tonu le ma ala mana o mielma ia le lo vala au mai fa so tai mai ia ta pena tu lo tatou fainga e atu ma batu ma bainga ia marsi le fia fo tatou tunu I mutele sala fa ia o le tau ale fa tau ele fa ingo tau le fa tau ele mai nei ia tau fo ne fa tau I mutele sala fa tu sa umala vainga ia pa uma mama se foi nisi fo to tonga o mana mia ia lelo vala au mai fa do mai tamata ia rosadia I telefoni pe ontuna ia mfaiona la ta pena tato au nanga o le mantua o le service nei o le masina nei lo tu la solusu fa ai foi matato o finga venga la solusu malvat ba lo fa tai Maunga, la se tu langa ia le tatou na foi le mo ta val foi le tis. O le o koia mai ai ka vale vale wa. O foi mo pel tatou le tis. O le atua I lo fisiki a le wai wa fa tu mai fisiki. Fa malu lu atua le malu le tunu. O le o tele ta vale o mai le Fort High Hyundai. Le ala e tele foi le fa ngale PC. E o mal termine o lo ta pena per tatou company mo lumana ele isa I Toyota mo ele isa unile ngale wa ia pe wali lifa ia le swing al tau ma le MNRE tu longa pe ona ia o fotelo polo keti wa focus lava nga ile le climate change ato malma mal fight o fight tengo o soni le emission control ele ono fo la Toyota o le tu langi nel Pacifica sale ai se mato plan em fai ona vave mai fa pe ia tu langa o tavale tisi mala tua fo le malo le tu mai tanga luenga al maloma le private sector po company tu moti o le tato se ile mta upule ale electric vehicles battery electric vehicles e te le nga luenga ta pena a ole mai ta vale e ta sia o lava ta pena compania o mai ta vale o le memo mo o le training e ta ona o ina ta tu tangata il fai te tenga al fa nga ina awa o le electric vehicle ele pe o le diesel mal benzin a fa ola ke was pakka se si ke u fa le ton o le ngata la training lona lua o mo be o charging stations ele pe o le pam benzin mal kiso ke la kwangi u kwa ska luas fulu a fai tu la pe su li minute al tama ia e fai asi umilta mi charge ai to kom fai fer lona winga a fa pe tele ta vale fie charge e mana o mia se taimi umito ele leile infrastructure o taimi nei o te loa ele fai stala te o mai tau mai fa pe o fai se tala ya fai na se fina ngalo al taimi nei te le lo le implementation tato charging stations la ye au tu langa fai te tena alto yo la ile tu langa vave I el tapena ina na o le training ya o le o charging stations ai sili ona taua o le technological support I meo parts tu langa male alena ele ma fai ana mai se tava le Toyota se I vanga na ua tapena uma vaenga ia ia ele ngata ile o fale engineer foi ele tu fata si al fale engineer le tato mechanical engineering le yene ia mata vale el tise e fa pito lava ia le fale engineer e anga va amo
e o mea la na pe tali vave atu i vai ia o lai ta pena ia i mātou mo le lumana ai mo te mini ia ele o ia se mātou fufuanga le mātou sanga nei e whama i tele au mai o tā wale e tise ia tali atu lea ma le whaalo ai to e whamanatu atu le malo tatou paanga i sawa i whao ngā mai lava noa le la atu tatou service le asaluful wha le asaluful wal ma whao ngā mai tatou telefoni nei o le laina leo pa uwa ai no tau o le lua ona ta siva lua ona ta siva na o tangata ni o la ya sala ele le laina e o la ma lusul fai tu la fituas lua ona ta siva fai me la pokin sa vai fa mo bole ma to talo fa nga mai le taun fai la pokin ile ya mato lo ai vai nga luenga ma convenience awai mo ia le vai aso le watu ia nei te u fa po ia man mo fa ia le mi o le tato watu no li tu lo le nga na ma fa malu so le ole ta pena ta ma me fa nga luenga la o mai e lua ka vale fia service ele o mato mana o mia le last minute ele leon ta pena fai mele puki fa nga ma ta telefoni na lua on ta si po le lua fit tas lua fit boy la vai ta mai telefoni na pe atadia ia la fai mai le puki ma mai le telefoni ai mai se pe o le fa mana tu ale sa o man te mi pe a o man mate mana o mia tu lo le ngana ni pa po ala va parts po tu langa e pe o le mana o i ta o e lo e ta una sui ona vala au mai le na fu le ta pena o atu ta mama avat awai le avatu fu pe a fai le ai se need po se requirement mo le mamalu tato pa anga i sa vai ia masalo fa muta i sa va mala tai tele vonga me se foi o sunga ala isa ia le vai nga le tai ia tele le fia talanoa ia ai on ni sa tato proclame o lo Italia mo foi ia tato wa so tai nga ma le mtanga wenga onga tu sai mo le vai ya so ngana mo le atu le nga fa tele au tele tato vonoa ia mo le lumana ia na foi vai ya so tau pule o le le o le tua ai ang le tua yo lo faiva ia lo fiong vonga me se foi ala isa ia wa foi ia le talina ia o mana onga so tatu tunu i tulanga tau ta vale ia manu ia tele ira nei aso mo na la singa la isa ma vonga tai va ai ele to tel se ma tala fa malu luat fo le malu tatu o tulu pe fa o sala le ngana pe ese pati o sala au mafia fia o le ai ma se vili mai de talk pack ni tai na wa ma sane ya o lu atar se le stemi ai mo temi nei mal tai nei manu ia tele fai va tatu velo ai voi la solulo le ves fo mo le to ele to so i fu na tai mal fa lo tele fa tai tai ole sui mai le tanto wa faltava la sco molto per le tanto talronga nei tai au ia ale wa 2 minuti lo tai leva mantu ia o tau fo na tanto proclame o fa so ma le talano nei tai au ia o tali e sa so tai ngam tanga luenga onga pe ona anga ia toi nai la tu ana ma il fa mo o le vai aso o le ngana Far
tanata i le awala Waele nai te maiti o le aola Maua e leo leo si aki sa o i le sela Ana ta avane se